Die Bijbel zegt gehoorzaam. Be obedient. Gehoorzaam. Als ik nog het zo vaart, dat zien ook nou zijn kinders, dat is weer gehoorzaam. Today's kids are not obedient anymore. Groot geworden. Ons is baie lekker groot geworden. Hulle sê hulle ons het zwaar groot geworden. Our youth was really fun, but today's kids say their youth is hard. Ek het my pa geëer, ek het my ma geëer, alles gekry wat ek soek. I honored my parents and I got everything I Ek wanted. het nie by 'n chomie gevra nie. Ek het my ma gekry, my pa. Didn't have to ask my friends, my parents helped me. Nou de kinders, as jy 'n keer sê en met die ding van die chomie, kom vader, en gaan. Today's kids network with their friends and not their parents. As ek probleme met die meisies, mannetjies sien me, meisies het 'n probleem. Die meisies haal die mannetjies, hulle se huise. Hulle se ouers se huise. The girls go get the guys from their homes. Die meisies staan hier bel. The girls phone the boys. Jy sien kan staan sommer net die langs jou af. And the kid, your son just right next to you, gets up and goes and follows the girls. Vry die mannetjies. Yeah, the girls chase the boys these days. What you say? What do you say to that? Is it true? As ek nou met verder praat, as ek dink in my lewe so die ouder, ek het soveel, ek het 2 vroue. He's had 2 wives in his life. Een is gesterwe, die moet ek nou hê. One died and one still has. En net 2 meisies wat ek al gehad het. Ek het net 4. In my lewe. Yeah, so he's only had his wives, nobody else. Ek is so rond, soos nou sê. No, he didn't play the field. Ek het net gebly. En my pa iets gesê, dan hoor. My pa sê my kind, moet nie so dink nie. En toen ek het. He followed his dad's Nou instructions. die kinders, as hy sê, moet nie so dink nie. Kry sy mond. Hou nog gaat die idees. Yeah, today's kids just don't listen. Want hulle die reg. Jy kan nie nou vat nie. And you cannot touch him. Jy vat die keer poliskamp. They take you to the cops if you Ek kom discipline al a af child. nog. Ek het 4 meisies. My kinders. He's got 4 girls. Die polisie skerm hulle met baie keer al een paar leer daar. Dan loop hulle in die nag, dis hulle terug om te slaap. En al hulle deur poliskamp. Dan kom die polisie en keer hulle. See these poor girls, sometimes they go Ek walking sê in the dat streets gaan met at night, toesleep. and then when they come home, he smacks it. Then he gets them in hiding. And then the police come to him and want to ask Ons het baie probleme, as jy mooi kyk, is baie probleem. Baie probleem. Ons kinders. Want jy pa ook, jy kan ook nie baie raas net, die ma ook by. As ek wil mel wat reg, wil sommer reg hier dan. Dat die ma ook by, jy kan sien kind hard raas. Die ma staan nie by die pa, sê, nee, moet dit nie doen. My kind is verkeerd wat jy doen. Ek sê, nee, my man, los my kind. Yeah, sometimes the mothers intervene and Hij zei support the niet, child, los not onze the kind, not kom eens don't praten support met the hem. Hij father when he My disciplines. man, los my kind. Hoe Says, ding hy kind? Hy kind Leave vat my my child kind alone, nie let by her die do what she wants, instead of being both parents supporting each other. Can I get a vraag vra, Elias? I just want to ask Elias a question. Elias, nou, jy drink nie. He doesn't drink. And there's few people that don't drink in this area. White, black, scarlet, you name it. It's all there. It's a huge problem, alcohol abuse. Nou, hoe baie mense kry hulle, wat hulle sê, short-term happiness, nee? Van die drank af. En hulle sterkheid, hulle word sterk, they get strong, van die drank af. Maar nou jy drink, nou waar kry jy jou sterkte af? He says, I don't drink, where do you get your strength then if you don't have alcohol to help you? Jesus is hier. And he says he gets it from the Lord. En kan jy sien, by 'n huis wat nie die Here ken nie, en die huis wat die Here ken, is dit
dieselfde of is dit anders? Ja, is nie selfde. I asked him, with a family that knows the Lord, that has got a spiritual walk, and a family that doesn't, is it the same or is it different? He says it's not the same. But hoe is dit anders? How is it different? Dink by ander huise kry die ma drink saam met die kinders. Dis mos dieselfde van my nie, want my kinders kan nie sê hulle drink nie. Want hulle loop tyd toe kan hulle hier. Maar in die huis, ek en my vrou ons drink nie. Nou dis aan wat ek sê, dis nie dieselfde van die ander. Some houses the parents will drink with the children, and he says he can't stop his children from drinking when they go out the house. But he has his rules in the house, and obviously he leads by example, and in his house it's not allowed. Ek net like sit ek die Bybel. Ek het soveel Bybels, al dat nie. Ek kan nie lees, maar deur die Here se genade ken ek iets. That's amazing. He can't read, Elias. But he says through God's grace, he actually knows what stands in the Bible, and he's got quite a few. By onze kerk, ek is die pastoor. He's the preacher at the church. Ek het dit geweet nie. Ek is die Margot. Wat sê jy van dit, Patricia?